ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед. дар аввал узри зиёд ки камтар дертар сар кардем ва дар умум ташаккури зиёд ки дар ин рӯзи истироҳатӣ шумо бо мо ҳастед. барои мо муҳим аст ки имрӯз дар ин ҷо нафароне ҷамъ шуданд ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, иқтисодиёти ватани азизамонро пеш мебаранд, барои баланд бардоштани некуаҳволӣ сатҳи рушди соҳибкорӣ ва кишварамон саҳми худро мегузоранд. 5 сол пеш маҳз дар ҳамин толор мо гуфта будем ки хизматрасонӣ барои мизоҷон бояд соддатар ва фаҳмотар шавад. аз он вақт хеле солҳо гузаштанд ва дар алиф бисёр чизҳо беҳтару хубтар шуданд. ва имрӯз мо мехостем бо шумо бинем ки мо ин роҳро бо кадом натиҷа идома додем, ба кадом сатҳ расидем ва дар оянда минбаъда барои мизоҷон ва соҳибкорон боз кадом корҳоро омода кардему мекунем. биёед аз натиҷаҳои солҳои 2021-2025 оғоз кунем. албатта ин танҳо ҳисоботҳои молиявӣ нестанд. онҳо нишон медиҳанд ки дар ин 5 сол истифодаи хизматрасонии алиф ба кадом сатҳ расидааст. дороиҳо дар ин давра 4 маротиба зиёд шуда, дар охири соли 2025 ба 2.6 миллиард расиданд. агар дар давоми соли 2021 алиф ба мизоҷон ва соҳибкорон қарз ба маблағи зиёда аз 700 миллион сомонӣ дода бошад, дар соли 2025 бошад 2.3 миллиард додааст. ташаккур. ва бояд қайд кунам ки аз ин маблағ 1.6 миллиард маблағгузорӣ ба соҳибкорӣ ва барои хариду моли хизматрасонии онҳо мебошад. дар давоми ин 5 сол шумораи кортҳои пардохтӣ зиёда 6 маротиба зиёд шуд. 5 сол пеш барои гирифтани корти байналмилалӣ аксаран зиёда аз 3 рӯз мерафт. имрӯз бошад дар алиф кортҳои байналмилалии 3 низоми пардохт дар муддати 15 дақиқа бароварда мешавад. шумораи умумии кортҳо ба 1.2 миллион расидааст. дар давоми ин солҳо алиф ҳамкориро бо шарикони хориҷӣ низ вусъат дода, имрӯз ба зиёда аз 200 кишвари дунё интиқолро ба роҳ мондааст. ташаккури зиёд камтар монда мешед аз чобак задан. раҳмат барои реаксияи шумо. ин ҳама ба он натиҷа овард ки дар давоми ин 5 сол ҳаҷми умумии воридот ва содироти интиқоли маблағ ба 27 миллиард сомонӣ расид. дар умум шумораи мизоҷони мо зиёда аз 4 маротиба зиёд шуда, имрӯз зиёда аз 1 миллион нафарро ташкил медиҳад. ҳамаи ин нишон медиҳад ки мизоҷон ва соҳибкорон бисёртар хизматрасониҳои рақамиро истифода мекунанд, бисёртар ғайринақдӣ пардохт мекунанд, бисёртар аз маблағгузорӣ истифода мекунанд ва бисёртар барои ҳалли масъалаҳои молиявии худ аз экосистемаи алиф истифода мебаранд. агар оиди якчанд сол пеш фикр кунем, бисёриҳо алифро ҳамчун барнома барои интиқол ва пардохт мешинохтанд ва номаш алифмоби буд. имрӯз бошад мо ӯро барномаи алиф меномем. барое ки имрӯз ин як экосистемаест, як суперапест ки барои мизоҷон имконият медиҳад ки ҳамаи бисёрии масъалаҳои молиявии худро дар як барнома анҷом диҳанд, дар як ҷо ҳал кунанд. ман аз ҳамаи бартариҳо ва имкониятҳое ки барномаи алиф дорад намегузарам, вақти зиёдро мегирад, аммо мехоҳам 3 чизи асосиро қайд кунам. корҳое ки дар гузашта барои ҳалли онҳо ба офис рафтан дар кор буд ё ягон роҳи алоҳидаро ҷустуҷӯ кардан дар кор буд, имрӯз дар барномаи алиф дастрасанд. яке аз чунин имкониятҳо ин мубодилаи асъор аст. мубодилаи асъор дар шакли биржа дар худи барнома. яъне мизоҷон метавонанд асъорро мубодила кунанд бо қурби барои худ муносиб ва бонк бошад дар байн барои анҷом додани хариду фурӯш ёрдам мекунад. алифшоп ҳам як қисми муҳими экосистемаи мо аст.
он ба соҳибкорон имконият медиҳад ки молҳои худро осон фурӯшанд ва барои мизоҷон бошад ин интихоб ва хариди онҳо бо насиҳаи муфид мебошад. пештар дар алифшоб бештар электроника ва техника пешниҳод мешуд ва имрӯз бошад зиёда аз 50,000 намуди маҳсулотҳо, инчунин маҳсулотҳои ниёзи аввала бо бурдарасонӣ то хона дастрасанд. дар баробари дигар ташаббусҳо алиф боз як қадамро як ниятро дар пешаш гузошт ки сайёҳатро барои ҳамагон дастрас намояд. маҳз барои ҳамин мо аллакай 2 хизматрасониро ба экосистемаи худ ворид намудем. ин хариди чиптаҳои ҳавопаймоӣ ва пакетҳои сафарӣ. айни замон онҳо барои шахсони воқеӣ дар худи барномаи алиф дастрасанд, аммо ният дорем ки барои ширкатҳо ҳам дар алиф бизнес онҳоро дастрас мекунем. албатта ин қадамҳои аввалин дар ин самти нав барои мо аст, аммо мо кӯшиш мекунем ки саҳми худро дар рушди сайёҳии дохилӣ низ гузорем. яъне имрӯз алиф дигар танҳо пардохту интиқол нест. ин як экосистемаест ки ба мизоҷ имконият медиҳад ки эҳтиёҷоти ҳаррӯзаи худро дар як ҷо озод ва осон ҳал кунад. акнун мегузарем ба навгониҳо. яъне оинди он суҳбат мекунем ки рӯзҳои наздик кадом маҳсулотҳои навро ба кор медарорем, чӣ хел экосистемаи худро васеътар мекунем ва барои мизоҷон ва соҳибкорон имкониятҳои навро пешниҳод мекунем. дар аввал чиро мехостам қайд кунам ки мо мефаҳмем ки барномаи алифро ҳар кас ҳархела истифода мебарад. яъне як нафар онро мумкин дар як ҳафта ё як моҳ як бор кушояд, ягон маблағ равон кунад, пардохти ягон хизматрасониро анҷом диҳад. дигар нафар бошад онро ҳаррӯза истифода мекунад. барои пардохтҳо, барои интиқол, барои пардохт дар мағоза ё интернет, барои гирифтани пули нақд. мо ин ҳамаашро мефаҳмем ва чиро дарк кардем ки то рӯзҳои охир ҳамаи имкониятҳо ва бартериятҳо новобаста аз оне ки чӣ хел мизоҷ алифмобиро истифода мебарад якхела буданд. ва мо фикр кардем ки агар мизоҷ барномаи алифро зиёдтар истифода кунад, чаро имконияту имтиёзҳои ӯ ҳам бештар нашаванд. ва акнун марҳамат сар карда аз худи имрӯз дар барномаи алиф 3 намуди обуна дастрасанд. ин раҳмат. обунаҳои плюс, про ва премиум. ин обунаҳо ба мизоҷон имкониятҳо ва имтиёзҳои бештарро медиҳанд. обунаи плюс барои мизоҷоне аст ки мехоҳанд камтар зиёдтар аз барномаи алиф истифода кунанд. меъёрҳои баландтар дошта бошанд, кешбекҳои зиёдтар дошта бошанд ва шартҳои муфид. обунаи про барои мизоҷонест ки аз барнома ҳаррӯза истифода мекунанд. яъне ҳама намуди хизматрасониҳои моро зиёд истифода мебаранд ва дар ин обуна барои онҳо имкониятҳо ва меъёрҳои баландтар пешниҳод мешаванд. ва инчунин корти виза платинум ки имкониятҳои иловагӣ дорад, ройгон дастрас мешавад. обунаи премиум барои онҳоест ки мехоҳанд меъёрҳои аз ҳама зиёдтар дошта бошанд. дар доираи обунаи про ва премиум инчунин хизматрасони иловагии ин ду намуд дар он аст ки агар шумо ба офис биёед, занг занед ё дархости худро гузоред, шуморо дар навбати аввал ба шумо хизматрасониро мерасонанд. яъне барои мизоҷоне ки бисёр муҳим аст вақти зиёдатиро сарф накунанд, ин намуди навгонӣ ба фикрам маъқул мешавад. биёед оиди як ҳолате тасаввур мекунем ки мизоҷ аллакай омадааст, молро дидааст, онро интихоб кардааст, мехоҳад харид кунад, аммо дар охир мефаҳмад ки маблағи пурраи онро пардохт карда наметавонад. дар чунин ҳолатҳо корти салом истифода мешавад, яъне фурӯшанда метавонад ба мизоҷ пешниҳод кунад ки онро бо насиҳа харад. аммо мешаванд ҳолатҳое ки як нафар дар оила корти салом дорад, аммо вақт барои харид кардан рафтан надорад. ва дар чунин ҳолатҳо дар гузашта раванд хеле мушкил буд. яъне бояд ба одам занг мезадӣ, рамз мепурсидӣ, интизор мешудӣ ки тасдиқ кунад. ва мо фикр кардем ки ин равандро чӣ хел осонтар кунем. ва марҳамат мо саломи оилавиро роҳандозӣ кардем. яъне агар як нафар дар оила
меъёри салом дошта бошад, метавонад онро ба ҳузур бо наздиконаш, бо оилааш тақсим кунад. дар умум гирем агар дар тоҷикистон ҳамаи харид дар сатҳи оила дар якҷоягӣ ҳал мешавад. масалан барои хона хариди ягон техника лозим мешавад, ё ягон мебел, ё барои телефони нав барои фарзандон. ва дар чунин ҳолат як аъзои оила метавонад меъёрашро агар дошта бошад бо аъзои дигар тақсим кунад ва ӯ аз ин меъёр ба ҳузур истифода барад. яъне волидайн, фарзандон, наздикон метавонанд аз меъёре ки барояшон ҷудо шудааст истифода кунанд, аммо худи назорат дар тарафи соҳиби асосӣ мемонад. яъне вай метавонад дидан ки меъёрро ба кӣ тақсим кардааст ва он чӣ хел истифода мешавад. хуб, мо инчунин мефаҳмем ки на ҳамаи харидҳо дар доираи шарикони алиф мегузарад. боз тасаввур мекунем ҳолатро ки шумо дар Туркия ҳастед, мехоҳед барои наздиконатон ягон либоси иловагӣ харед, аммо маблағатон кофӣ нест. ё мехоҳед аз интернет ягон чиз харидорӣ кунед, аммо маошро интизор шудан намехоҳед. пардохт бо корт имкон аст, аммо шарикони алиф, шарикони насияи алиф дар он ҷо нестанд. мо мехостем ки ин равандро ҳам барои шумо осон кунем бо ҷорӣ намудани ҳисоби қарзӣ дар кортҳоятон. яъне ба наздикӣ дар ҳар ҷое ки дар он пардохтро бо корти виза ё мастеркард мумкин бошад кардан, мизоҷи алиф метавонад ки пардохтро то 30 рӯз бе комиссия анҷом диҳад. ин барои мизоҷ як озодии иловагиро пешниҳод мекунад ва доираи шарикони алиф маҳдуд намекунад. ва бояд дар ин ҷо қайд кунам ки чунин пардохтҳоро шумо метавонед хоҳ дар Тоҷикистон, хоҳ берун аз Тоҷикистон ва хоҳ дар интернет анҷом диҳед. мо хеле дар бораи имкониятҳои хариди мизоҷон гап задем, имкониятҳои пардохт, имкониятҳои равон кардани маблағ, аммо молия фақат дар бораи харҷ кардан нест. яъне саволи дигаре метавонад дар назди мизоҷ пайдо шавад ки сармояро чӣ гуна нигоҳ дорем, чӣ гуна онро дуруст идора кунем ва чӣ гуна онро барои оянда сарф кунем. аз қадим мардум фикр мекарданд ки сармояи худро чӣ хел нигоҳ дорану зиёдтар кунанд, яъне роҳҳои чунин зиёдшавиро мекофтанд. касе метавонад тилло харид кунад, каси дигар асъор нигоҳ дорад, сеюм метавонад сармоягузориро ба хариди хона кунад, чорум бошад ба сармоягузорӣ ба тиҷорат. аммо вақте ки сухан дар бораи коғазҳои қиматнок меравад, яъне саҳмияҳо ва дигар намудҳои сармоягузорӣ, барои бисёриҳо ин то ҳол нофаҳмо ва душвор метобад. яъне бисёриҳо намедонанд ки ба куҷо раванд, ба куҷо муроҷиат кунанд, чӣ гуна коғазҳои қиматнокро харидорӣ кунанд, чӣ гуна онҳоро назорат кунанд. ва мо мехостем ки ин равандро ҳам барои мизоҷони худ камтар, осонтар, фаҳмотар ва дастрастар кунем. барои ҳамин мо дар барномаи алиф сармоягузориро ҷорӣ мекунем. албатта бояд қайд кунам ки ин дар бораи фоидаи ягон ваъдаи фоидаи зиёд нест. яъне худи сармоягузорӣ бояд сармоягузорӣ эҳтиёткориро талаб мекунад ва дар он ҷо ваъдаи фоидаи зиёд будан наметавонад. чизеро ки мо мехоҳем кардан, ин барои мизоҷони худ қадамҳои аввалини онҳоро осонтар кунем, фаҳмотар кунем ва дастрастар кунем. дар маркази ҳамаи ин пардохтҳо, хизматрасониҳо, интиқолҳо чӣ меистад? бале, корт. дар баъзе ҳолатҳо муҳлати корт метавонад ба охир расад ё барои шумо ягон корти иловагӣ дар кор шавад. аз ҳама муҳим ин корти иловагӣ барои шумо на баъд аз чанд рӯз, балки худи ҳозир лозим аст, барое ки масалан пагоҳ ягон сафари хизматӣ доред ё мехоҳед ягон хариди муҳимро имрӯз анҷом диҳед. бале, метавонед ба офиси алиф биёед. чӣ гунае ки ман қайд кардам, дар муддати 15 дақиқа кортро бароварда ба шумо медиҳанд, аммо бояд дар навбат интизор шавед. мо мехостем ки ҳамон 15 дақиқаро ҳам кӯтоҳтар кунем. барои ҳамин рӯзҳои наздик барои мизоҷонамон картаматҳо дастрас мешаванд. яъне шумо метавонед, мизоҷ метавонад
мустақилона корти нав ё корте ки муҳлаташ тамдид шудааст онро аз картамат гирад. дар давоми 1 дақиқа бо ному насаби шумо. хуб, кортро гирифтем. акнун саволи дигар пайдо мешавад ки чӣ хел пули нақд гирем ё суратҳисоби худро пур кунем. барои осон кардани ин қисмат мо рӯзҳои наздик банкоматҳои намуди навро ҷорӣ мекунем. мо банкоматҳои намуди навро ҷорӣ мекунем. яъне фарқияти ин банкоматҳо аз банкоматҳои ҷорӣ дар чист? онҳо на танҳо маблағро медиҳанд, онҳо инчунин метавонанд маблағро қабул кунанд. дар доираи як амалиёт шумо метавонед 200 пули коғазиро ё ворид кунед ё гиред аз чунин банкоматҳо. инчунин қайд кардани зарур аст ки дар чунин банкоматҳо як маблағеро ки як мизоҷ ворид мекунад, мизоҷи дигар метавонад ки ҳамчун нақд гирад. яъне пул доимо дар гардиш мемонад ва ин ҳолатҳои тамом шудани маблағро дар банкомат хеле хеле кам мекунад. боз як фикри дигар кардем. агар кортро аз картамат гирифтан мумкин бошад, пулро аз банкомат гирифтан ё ба суратҳисоб ворид кардан мумкин бошад, пас чаро корҳои оддии бонкиро дар як нуқтаи худхизматрасонӣ ҷамъ кардан мумкин нест? аз ҳамин ҷо идеяи идораҳои рақамӣ пайдо шуд. дар оянда кӯшиш мекунем ки ин самтро дар алиф рушд диҳем. ин навор оиди оне ки чӣ гуна идораҳои рақамӣ мешаванд аст. яъне дар чунин идораҳо мизоҷ метавонад ки худаш хизматрасониро анҷом диҳад бе интизорӣ, бе ҳуҷҷатҳои зиёдатӣ. мақсад дар чӣ аст ки агар ягон кор осон бошад, барои анҷом додани он бояд вақти зиёд сарф нашавад. барои масъалаҳои осон мо идеяи идораҳои рақамиро дарк кардем ва роҳандозӣ карда истодаем, аммо на ҳамаи масъалаҳо ҳама вақт осонанд. баъзе масъалаҳо онҳо вақти иловагиро талаб мекунанд, масъалаҳое ки ба дороиҳо вобастаанд, ба сармоягузорӣ вобастаанд, ба корҳои муҳими молиявӣ вобастаанд. дар чунин ҳолатҳо мизоҷ ба худхизматрасонӣ не, ба як менеҷерӣ ниёз дорад ки ин корро хуб мефаҳмад ва 12 ба 7 ба ӯ кӯмак мерасонад. барои ҳамин мо дар алиф самти private banking-ро ба роҳ мондем. биёед як наворро якҷоя оиди ин самт тамошо кунем. муваффақият аз интихоби дуруст оғоз меёбад. аз муҳите ки вақти шумо қадр мешавад. аз хизматрасоние ки ба сатҳи зиндагӣ ва ҳадафҳои шумо мувофиқ аст. алиф Private Banking. инҷо фазои шуморо интизор аст ки сатҳи хизматрасонии баланд аз аввалин қадам эҳсос мешавад. ҳар дархости шумо бо диққати махсус баррасӣ мегардад, зеро роҳат ва қаноатмандии шумо барои мо муҳим аст. менеҷери шахсӣ ҳамеша дар паҳлӯи шумост. сармояи шумо на танҳо ҳифз мешавад, балки бо стратегияҳои оқилона ва имкониятҳои махсус рушд ва афзоиш меёбад. имкониятҳое ки барои мизоҷони прайвет дастрасанд. менеҷери шахсӣ, хизматрасонӣ дар идораи алоҳидаи махсус, суратҳисобҳо бо 10 навъи асъор, мубодилаи асъор бо қурбҳои инфиродӣ, кортҳои премиалии металлӣ бо имкониятҳои васеъ дар сафар, амонатҳо бо даромаднокии муфид, амалиёт бо коғазҳои қиматнок ва тилло. дар алиф Private Banking шумо ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доред. мо кӯмак мекунем то ҳар як имконият ба натиҷаи бештар табдил ёбад. алиф Private Banking. вақти он расидааст ки хизматрасонии молиявиро дар сатҳи олӣ эҳсос кунед.
ташаккури зиёд. Чуноне ки гуфтам, ин самти private banking дар алифбонк аст, он аллакай роҳандозӣ шудааст. ва чуноне ки гуфтам, ин хизматрасониҳо барои нафароне масъалаҳои душвортар доранд ва ба менеҷери алоҳида ниёз доранд. аммо чунин мизоҷон ин хизматрасониҳоро на танҳо барои худ метавонанд хоҳиш кунанд. одатан онҳо соҳибкор ҳастанд ё роҳбари ягон ширкат ва мехоҳанд ки дар тиҷорат ҳам равандҳо фаҳмо осонтар ва таҳти назорат бошанд. ва маҳз барои ҳамин дар алиф мо як раванди дигар дар экосистемаи худ дорем ки хеле муҳим аст. ин алиф бизнес аст. вақте ки аз тарафи худ ба соҳибкорӣ нигоҳ мекунем, кор хеле осон менамояд. мегӯем ки хай молро овард, фурӯхт, даромад ба даст овард. аммо танҳо соҳибкор медонад ки аз паси ҳар як савдо чӣ қадар кор аст. мизоҷ пардохт мекунад, маблағ бояд ба суратҳисоб ворид шавад. таҳвилгарон яъне контрагентҳо пардохтҳоро интизоранд, онҳо бояд сари вақт анҷом дода шаванд. кормандон маошро интизоранд. андоз, хизматрасонӣ, хароҷот, ҳисобот, ҳамаи ин ҳар рӯз дар пеши худи соҳибкор меистад. ва агар соҳибкор барои корҳои оддӣ саргардон шавад, аз ҷараёнҳои дуру дароз гузарад, вақти зиёд сарф мекунад ва тиҷорат ҳам ин метавонад на он қадар хуб таъсири худро расонад. барои ҳамин мо мехоҳем ки ҳамаи ҳамин масъалаҳо дар алиф бизнес ҳал шаванд. яъне алиф бизнес ин танҳо як интернетбонк нест. мақсад ҳамин аст ки соҳибкор барои корҳои гуногун ҳар ҷо даводав накунад. яъне соҳибкор вақти зиёдатиро сарф накунад, вақташро барои кори асосии худ, яъне рушди тиҷорат диҳад. аз куҷо сар мекунем? аз он ҷое ки кори ҳар як соҳибкор сар мешавад, аз кори молиявии ҳар як соҳибкор сар мешавад, аз суратҳисоб. суратҳисобҳо албатта бо як асъор намешаванд. барое ки даромад метавонад бо сомонӣ бошад, пардохтҳоро бояд бо рубл ё доллар анҷом дод, ҳисоббаробаркуниҳо метавонанд дар асъори дигар бошанд. ва маҳз барои ҳамин дар алиф бизнес айни замон дар 13 асъор суратҳисобро кушодан мумкин аст. ин сомони доллар, суми узбекӣ, рубл, тенге, лира, фунт, юань ва дигар асъорҳо. агар барои шумо ягон асъори дигар зарур бошад, метавонед дархости худро гузоред, дида мебароем. албатта ин барои он тиҷорате муҳим аст ки бо кишварҳои гуногун, бо шарикон, мизоҷон ва контрагентон дар кишварҳои гуногун кор мекунанд. ва агар суратҳисобҳо дар асъорҳои гуногун шаванд, саволи дигар ба миён меояд ки чӣ хел мо метавонем асъорро қулай ва зуд иваз кунем. барои ҳамин дар алиф бизнес инчунин мубодилаи асъор ҳам онлайн ба роҳ монда шудааст. бо қурби муфид, бе рафтан ба офис ва бе маҳдудият метавонед асъорро иваз кунед. як саволи дигаре ки дар пеши соҳибкор меистад, ин пардохтҳо ҳастанд. яъне шумо ки агар шарикони хориҷӣ дошта бошед, асъорро иваз кардед ва савол ба миён меояд ки чӣ хел ин асъорро равон карда метавонед. дар алиф бизнес ҳисоббаробаркунии байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. тавассути свифт ба тамоми давлатҳои дунё маблағро интиқол додан мумкин аст. инчунин бо виза direct to account ва сепа бе комиссия метавонед маблағ равон кунед. ба ғайр аз пардохтҳои байналмилалӣ, дар пеши ширкат ҳар рӯз пардохтҳои дохилӣ ҳам ҳастанд. чуноне ки шумо медонед, дар барномаи алиф ки барои шахсони воқеӣ аст, бисёр хизматрасониҳоро пардохт кардан мешавад. ва мо ин хизматрасониҳоро барои ширкатҳо ҳам дар алиф бизнес барои пардохт кардан дастрас кардем. айни замон аз ҳисоби худи ширкат дар алиф бизнес зиёда аз 3500 хизматрасониро пардохт кардан мумкин аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. аъзоёни асосии ҳар як ширкат киҳоянд? яъне дороии аз ҳама асосии ҳар як ширкат, агар бо дигар калимаҳо гӯем, ин худи кормандонанд. рӯзи маошро бошад ҳар як муҳосиб хеле хуб медонад. пули нақдро тайёр кардан лозим аст.
рӯйхати музди меҳнат яъне ведомастро омода кардан зарур аст. кормандон дар як навбат меистанд, аз ҳар яке онҳо имзо гирифтан лозим аст. боз ҳолатҳое мешаванд ки кормандон метавонанд дар сафари хизматӣ бошанд, дар филиал бошанд. дар умум гирем агар кор дуру дароз мешавад ва як кори осон монанди пардохти музди меҳнат ба як рӯзи пурташвиш мубаддал мешавад. барои ҳамин дар алиф бизнес лоиҳаи музди меҳнат дастрас аст. яъне ширкат метавонад ки рӯйхати кормандони худро идора кунад, ҳисобот омода кунад ва пардохтро аз як ҷой барои ҳамаи кормандон равон кунад. ин ҳам кори муҳосибро хеле осон мекунад, яъне маблағ ба зудӣ пардохт мешавад ва кормандам интизор намешавад. ҳолатҳое мешаванд ки имконият худ ба худ пайдо мешавад, яъне дархостҳо зиёд мешаванд, мизоҷон ҳам ҳастанд, молҳои бештарро овардан ё истеҳсол кардан зарур мешавад, ё ягон таҷҳизотро овардан, харид кардан ки кор зудтар анҷом ёбад. ва дар чунин ҳолатҳо агар дар гардиш маблағи кофӣ мавҷуд набошад, соҳибкор метавонад ки дер кунад ва имкониятро аз даст диҳад. маҳз барои ҳамин дар алиф бизнес маблағгузорӣ то 50 миллион сомонӣ дастрас аст. ва як чизи муҳим дар он аст ки шумо метавонед дархостро пешакӣ гузоред. ин дархостро ба зудӣ мебинем ва соҳибкор пешакӣ маълумотро оиди оне ки барои рушди тиҷораташ чӣ қадар имконият дорад мегирад ва вақте ки ягон фурсати муносиб мешавад, метавонад аз он ба ҳузур истифода барад. дар қисмати салом ман қайд карда будам ки ҳолате мешавад ки харидор аллакай ҳаст, метавонад харид кунад, мехоҳад харид кунад, аммо маблағи кофӣ барои харид надорад. дар чунин ҳолатҳо ширкатҳо метавонанд харид бо насияро барои мизоҷ пешниҳод кунанд. харид бо насия дар худи барнома ё сомонаи шарик метавонад пайваст шавад. ва агар оиди омор гӯем, омори дохилии мо, агар ташкилот барномаи шарикии саломро истифода барад, расиди миёнаи савдо то 30 маротиба зиёд мешавад ва дар давоми иқдомҳо бошад, ҳаҷми умумии фурӯши мағоза метавонад то 5 маротиба зиёд гардад. чӣ хеле ки мо медонем, имрӯз савдо танҳо дар мағозаи реалӣ, яъне офлайн намегузарад, он тариқи интернет ҳам мегузарад. ва агар ширкат дар интернет фаъол набошад, фақат мағозаи офлайн дошта бошад, қисми фурӯшашро аз даст медиҳад. дар алифшоп ширкатҳо метавонанд ки маҳсулоти худро ба таври онлайн пешниҳод кунанд. бартарии дигар дар чи аст ки фурӯш ба макони мағозаи шумо ва ба вақти кории он маҳдуд намешавад. ва инчунин барои иҷорапулӣ маблағ сарф кардан зарур нест ва ягон фурӯшандаи алоҳидаро ҳам кофтан зарур намешавад. мизоҷ худаш метавонад ба алифшоп дарояд, ягон молро интихоб кунад ва худаш қарор қабул мекунад ки онро аз маблағи худӣ ё бо насия пардохт кунад. ӯҳдадориро оиди бурдарасонӣ алифшоп ба зиммаи худ мегирад. яъне барои ширкат боз як канали савдо пайдо мешавад ки бемаҳдуд аст, рӯзу шаб дастрас аст. акнун боз як навгонӣ, онро якчанд моҳ истифода бурда истодаем. яъне чӣ хеле ки ман гуфтам, вақте ки шумо харид карда мехоҳед, метавонед аз корти салом истифода баред. аммо на ҳамаи харидҳо аз ҷониби шахсони воқеӣ мешаванд. яъне ҳастанд ҳолатҳое ки як ширкат аз ширкати дигар молу хизматрасониро харид мекунад. ва агар ва салом бизнес ин намунаи салом аст, аммо барои тиҷорат. яъне агар корхона барои кори худ ягон хизматрасонӣ ё молро хариданӣ бошад ва намехоҳад аз пулҳои гардишӣ ягон маблағро ҷудо кунад, метавонад аз салом бизнес истифода кунад ва молро харида ҳозир истифода бараду баъд маблағашро кам кам пардохт кунад. як хизматрасонии дигар ин эквайринг аст. вале мо бисёр дар бораи хариду фурӯш сухан кардем, аммо савол мерасад ки чӣ хел ҳамон
маблағи савдоро метавонем қабул кунем. Барои чунин ҳолатҳо дар Alif Business Acquiring дастрас аст. яъне мизоҷ метавонад ки тариқи QR-рамзи ягона, корти миллӣ, виза, мастеркард ё Union Pay пардохт намояд. ва дар ҷойҳои савдо, дар нуқтаҳои савдо метавонанд якбора ҳамаи ҳамин усулҳои пардохтро якбора насб кунанд. ҳам барои мизоҷ осон мешавад ва ҳам барои корхона. ва боз мо гуфтем ки на ҳамаи пардохтҳо дар мағозаҳои аслӣ мешаванд, яъне реалӣ. бисёриҳо аз харид дар интернет истифода мебаранд. барои ҳамин интернет эквайринг ҳам дар Alif Business дастрас аст. дар ин ҷо боз як чизи алоҳидаро қайд карданӣ мехоҳам ки албатта интернет эквайринг тавассути барномаҳо ва сомонаҳо истифода мешавад. аммо ҳастанд ширкатҳое ки сомона ё барнома надоранд. мо мебинем ки бисёр савдоҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ анҷом дода мешаванд. дар чунин ҳолатҳо дар Alif Business як имконияти дигар аст. яъне фурӯшанда метавонад ки истиноди пардохтӣ, то есть ссилкаро ташкил карда ба харидор равон кунад. мизоҷ метавонад ба ин истинод даромада ба сомонаи бехатари пардохтӣ Алиф мегузарад. яъне пардохт дар тарафи Алиф анҷом дода мешавад ва худи харид ҳам бехатар мешавад. мо бисёр дар бораи фурӯш гуфтем, дар бораи савдо гуфтем. ба ғайр аз гирифтани маблағгузорӣ, ҳар як ширкат инчунин онро сарф мекунад. барои андоз, барои маош, барои хароҷоти хизматрасониҳои гуногун, барои сафарҳои хизматӣ. ва агар ҳар як чунин хароҷот дар алоҳидагӣ, дар системаҳои гуногун, бо метод усулҳои гуногун агар шаванд, маълумотро дар як ҷой ҷамъ кардан ва ҳисоботро омода кардан бисёр душвор мешавад. ва саволҳои бисёр пайдо мешаванд ки кӣ харид кард, чӣ харид кард, расид канӣ, ба кадом маблағ харид кард. ва барои ҳамаи чунин хароҷотҳо як корти корпоративӣ ҳаст, яъне иттиҳодиявӣ. бо истифода аз ин корт шумо метавонед ки ҳамаи хароҷотро пардохт кунед ва онҳо дар Alif Business ба шумо ҳамчун ҳисобот дастрас мешаванд. ва як бартарии дигар аст. дар кортҳои корпоративӣ шумо метавонед холҳои бонусиро ҷамъ кунед. яъне вақте ки шумо пардохт мекунед тавассути корти корпоративӣ, холҳои бонусӣ ҷамъ мешаванд ва шумо метавонед онҳоро ба тӯҳфаҳо иваз кунед. тӯҳфаҳоро албатта худатон интихоб мекунед. тӯҳфаҳо ин смартфонҳо, таҷҳизот, сертификатҳо аз ғозаҳои гуногун ва дигар чизҳо ҳастанд. метавонед ба сомонаи Алиф даромада бинед ки кадом тӯҳфаҳо дар он ҷо ҳастанд. ҳамаи амин ба як савол меорад ки соҳибкор дар Тоҷикистон барои рушд кардан то кадом андоза озод аст. озод аз равандҳое ки вақти ӯро мегиранд. озод аз корҳои душвор. озод барои фикр кардан. озод барои қарор қабул кардан. озод барои савдо кардан, барои тиҷорати худро васеъ кардан ва барои ба бозор пешниҳод кардани маҳсулоти нав. Alif Business маҳз ҷавоби мо барои ҳамаи ҳамин саволҳо аст. мо мехоҳем ки тиҷорат дар Тоҷикистон эҳсос кунад ки барнома дар дасти уст, технология дар дасти уст. аз ҳама муҳим имкониятҳо дар дасти уст ва Алиф бошад дар паҳлӯи уст. имрӯз дар бораи натиҷаҳо, дар бораи навгониҳо, дар бораи самтҳои нав суҳбат кардем. аммо барои мо ҳамаи ин маҳсулотҳо муҳим нестанд. барои мо муҳим аст ки онҳо ба зиндагии ҳаррӯзаи мардум ва соҳибкорон чӣ қадар таъсир мерасонанд. ва як чизро мехоҳам қайд кунам ки ҳамаи ҳамин дар ҳамин ҷо дар Тоҷикистон сохта шудааст. барои мизоҷони мо, барои шарикони мо, барои соҳибкорони мо, барои бозоре ки ҳар рӯз мову шумо онро беҳтар мекунем. ташаккури зиёд ки имрӯз бо мо ҳастед. ташаккури зиёд барои боварӣ, ташаккури зиёд барои ҳамкорӣ. албатта ин роҳ давом дорад ва мо хеле хурсандем ки онро бо шумо идома медиҳем.
تشکر. خب این انجامی برآمدی من است و حاضر باشد من به صحنه یکی از مؤسسان الف عبدالله قربانوف را تکلیف میکنم که برآمدی باز هم جالبتر رو برای شما پیشنهاد میکنه. تشکر. کشوری که شما در این عکس ها میبینید یکی از قشاقترین کشورها در جهان بود. این کشور اگراری بود اما خوراکه به مردم نمیرسید. برنج یکی از قیمتترین گرانترین خوراکه ها به حساب میرفت. این کشور از نقطه نظر مجموع محصولات داخلی سر یک نفر یکی از پسترین ها در جهان بود. از کنگو، از انگولا، از سوریه، از عراق، از فیلیپین هم پستر. سخن درباره تایوان می رود و دوره سالهای 1950 است. در 10 سالهای من بعد حکومت تایوان برای رشد خصوصا صاحبکاری دقت مخصوص می دهد. اندازها را پست می کنند، رقابت را رونق می دهند و همراه صاحبکاران یک جایه سمت‌های گوناگون را مبلغ گذاری میکنند و این نتیجه های خوب میدهد. سمت‌های گوناگون به مانند الکترونیک معیشی، نساجی و بعضی صنعت‌های نسبتاً آسان‌تر رشد می‌یابند. اقتصادیات به پای خود آهسته آهسته خیسته ایستاده است. اما هنوز اقتصادیات تایوان مستحکم نیست. هنوز کمبودی‌ها هستند. و در همین جا ما با قهرمان یکمی قصه ما لیک واتینگ شناس میشیم. لیک واتینگ 75 ساله بود. در این دوره علاقه 20 سال باز وزیر بود، وزیرای سمت‌های گوناگون. در خردیش او به فیزیک بسیار هوس داشت. اول در خیتای، بعداً در کمبریج فیزیک را می‌آموزد. اما ناتینجی در کشورش او را مجبور میکند که این را به کنار گذاشته به وطنش برگردد و او با مرور وقت به حکومت به کار در اومده تا رفت تا سطح وزیری میرسد. و او برای تایوان آرزوی زیاد دارد. او میخواهد که تایوان از کشوری که به نزدیکی به کمک دیگران نیاز داشت آینده به کشوری تبدیل یابد که به دیگران کمک میکند. و یکی از کارهایی که لیک واتینگ در این دوره میکند او تایوانی‌های موفق را از خارجه به وطن دعوت میکند. و در اینجا ما با دوم قهرمان قصه‌مان موریس چنگ شناس میشویم. موریس چنگ نیز یک بیوگرافی عجایب دارد. 25 سال اخیر او همچون مهندس در یکی از کارخانه‌های چیپ براری از همه پیشرفته در امریکا کار میکند و با مرور وقت او به مرتبه خیلی بلند یکی از راهبران این کارخانه آمده میرسد. و وقتی که لیک واتینگ او را به تایوان دعوت میکند او این دعوت را قبول میکند. در اول به او وظیفه راهبر یکی از انستیتوت‌های تحقیقاتی میدن. اما 3 هفته نگذشته بود که لیک واتینگ نزد موریس چنگ میاد و میگه که چرا ما میخوایم تو در تایوان یک شرکتی چیپ براری کشوی. نصف مبلغ رو ما همچون حکومت تایوان جدا میکنیم، باقی مانده مبلغ رو باید پیدا کنیم. و در بالای این 1 هفته وقت داری با راهبری کشور وخری داریم. در همین وخری باید با یک پیشنهاد مشخص آیی و گویی که چقدر مبلغ میسته. لیک واتینگ حیران میشه، موریس چنگ حیران میشه. اخیر چی براری کاری آسان نیست. چقدر مبلغ لازم، چقدر تحقیقات لازم. این کار اخیر چیپ ها این معنی سری همون الکترونیک و تکنیک و تکنولوژی هستند و این رو تنها کارخانه‌های از همه بزرگ امریکا، آلمان و ژاپن برآورده میتوانستند. او فکر میکند خب ما چی داریم و چی نداریم. ما برای دیزاین چیپ ها متخصصان دیزاین چیپ ها رو نداریم. ما R&D تحقیقات رو نداریم. ما مارکتینگ چیپ ها رو کردن نمیتوانیم. یگانه چیزی که ما در تایوان داریم این مردمی مهنت کش است. این مردمی مهنت دوستی تایوان است. لیکن در همون روند کارش در امریکا او یک چیز رو اعتبار میدهد که روندی برآوردن چیپ ها از 2 چیز عبارت است. یکم خود دیزاین چیپ ها و دوم استحصال چیپ ها.
این دو روند در اصل مستقلن، از همدیگر جدا. اگر تصور کنید شما یک بنای صد آشیانه ساخته اید، معمار آن بنا رو اول نقشه گذاری میکند، لایحه‌اش رو آماده میکند، میگوید که دیوارها در کجا باید باشند، خطهای برقی و قبرهای آبی باید چطور در آن بنا باشند. همه این دیزاین چیپ ها است. و بعداً کاری ساختمان بنا رو تماما کارخانه دیگر میکند. عادتاً این یک متخصصیت دیگر رو طلب میکند. و مانند همین نیز برآوردن چیپ ها یک روند علایده است. در آنجا هزار قدم هست که هر یک تای او رو با دقت باید انجام داد و در یگان تای آن قدمان نباید خطا کرد. پس موریس چانگ میگه خب ما اگر در دیزاین چیپ ها متخصص نداشته باشیم، رقابت کردن نتوانیم، پس شاید ما میتونیم در استحصال چیپ ها رقابت کنیم و شاید آینده کارخانه های پیدا شوند که دیزاین رو خودشون میکنند و استحصالشون رو به ما میدهند. اما عجیبی کار در آن بود که در آن دوره چنین کارخانه وجود نداشتند. از همان کارخانه بزرگ آمریکایی، آلمانی، ژاپنی هم دیزاین و هم استحصال رو خودشون میکردن. یعنی در روز اول TSMC برای مزاج پیدا کردن خیلی باید عذاب میکشید. این نقشه بود که شاید 10-15 سال پس عملی میگشت. نوبسته از این، وقتی حکومت تایوان این لایحه رو بررسی میکند، بعد از صحبت‌های زیاد آنها راضی میشوند که این رو دستگیری کنند و آنها به موریس چانگ میگن خب نصف مبلغ رو ما بهوده میگیریم، اما نصف دیگر رو باید پیدا کنیم. موریس چانگ به سفرها میرود برای پیدا کردن مبلغ گذاران. اول به اینتل مراجعت میکند، یکی از بزرگترین کارخانه‌های آن دوره در دیزاین و استحصال چیپ ها. با اینتل صحبت‌ها میگذراند، اینتل رد میکند. او بعداً به نزد تکساس اینسترومنتس میرود، رد. نزد سونی میرود، رد. نزد هیتاچی میرود، رد. نزد توشیبا میرود، رد. نزد چندین کارخانه دیگری بزرگ آن دوره میرود که در همین چیپ براری بسیار خوب میفهمند. آنها رد میکنند، حتی شاید میخندند، میگن تایوان کجا و چیپ براری کجا. نهایت یک کارخانه فیلیپس راضی میشود یک مقدار مبلغ را جدا کند، اما آنم تمام مبلغ نه، یک قسمت مبلغ را. موریس چانگ راه افتاده نمیشود، با لیکوتینگ صحبت میکنند. لیکوتینگ مداخله کرده صاحبکاران وطنی را یک به یک زنگ میزند، تبلیغ میکند، تشویق میکند، میگه این کارخانه را باید دستگیری کنیم. و آیسته آیسته مبلغی باقی مانده در بین صاحبکاران وطنی جمع میشود و نهایت سال 1987 TSMC گشوده میشود. اما مشکلات نه شروع میشوند. در اول دل مزاجان را یافتن مشکل است. کارخانه TSMC رو جدی قبول نمیکنند. زیاده از آن در بین خود سهامان یعنی حکومت از اول آدمانی ناراضی بودند و تا حال ناراضی‌اند و میخواهند که TSMC محکم شود. و بالای همه همین باز در همان دوره در تمام جهان یک بحران اقتصادی است که همه رو تاثیر میکند، از آن جمله TSMC را. اما دوستان دسته TSMC رو افتادن نمیشود. آنها ادامه میدهند، آنها استادگری میکنند، کارشون رو دوام میدهند و عیناً همین سالهای مشکل که بعضی دیگر کارخانه‌ها یک چند قدم آهسته موندن، برای TSMC یک افتتاحی بهت مهم میشود. رقابت در این ساحه خیلی وزنین است دوستان. رقابت در ساحه چیپ براری. برای چی؟ برای که هر 2 سال چیپ ها باید 2 مرتبه ثمراناکتر شوند، بهتر شوند، زودتر کار کنند. همه ما امیر انتظاریم هم خینه. و برای هر 2 سال چیپ ها بهتر کار کردنشان باید فابریک‌های سازد که 2 مرتبه قیمت‌تر هستند، 2 مرتبه قدم‌ها زیادتر و 2 مرتبه باید دقیق‌تر باشد. این مبلغ‌های زیاد طلب میکند. با مرور وقت برای شدن یک فابریک قریب $1 میلیارد لازم بود و زیاده از آن. و همین طریق آیسته آیسته کارخانه‌های پیدا شدند که موریس چانگ هشکی دیده بود. کارخانه‌ای که تنها دیزاین را گفتن ما میکنیم و استحصالش قیمت است ما به یگان کسی دیگر میتیم. TSMC آماده بود. تمام این میزاجان اکثریت آنها نزد TSMC میروند. درآمد TSMC زیاد میشود، او فایده رو میگیرد، برای باز شدن فابریک‌های نو، باز برای بهتر کردن روندهایشان استفاده میبرند، باز میزاجان زیادتر پیدا میکنند و با مرور وقت طول سالهای دراز قدم به قدم به قدم به قدم از پایان همان روی خطی تمام نفرانی که در این ساحه هستند
و بالای همان روی خط برآمده. دوستان امروز در این بازار یک پیشصفی مطلق هست یا امروز TSMC هست دوستان. نه تنها پیشصفی مطلق بلکه 90% بازاری چیپای از همه پیشرفته امروزه رو TSMC میبرارد. اونقدر TSMC امروز مستحکم است که کارخانه ها برای در آنجا چیپای خود را برآوردن 2-3 سال نوبت میستند. و وقتی که شما دوستان امروز آیفون خود را استفاده میبرید، اپل چیپای آن رو نمیبرارد، TSMC میبرارد. وقتی شما امروز با چت جی پی تی یا کلاود صحبت میکنید، انویدیا چیپای آن رو نمیبرارد، TSMC میبرارد. امروز اکثریت کارخانه‌های پیشرفته چیپ‌های خود را در TSMC میبرارند. و اگر امروز یک سوال شود که مهمترین کارخانه در جهان کدام است، اکثریت متخصصان میگویند که این کارخانه TSMC است. او امروز زیاده از 2 تریلیون دلار ارزش دارد. یکی از 10 کارخانه کلان در جهان 120 میلیارد دلار در یک سال درآمد دارد، 80,000 کارمند دارد. و امروز TSMC رفته و امریکایی‌ها چی براری را آموزانیده ایستاده است. نهایت آنها توانستند از کشوری که به کمک نیاز داشت و پای خود خسته و دیگر کشورهای جهان کمک کنند. السلام علیکم دوستان، خوش آمدید. تشکر برای وقتتان. برای چی امروز ما قصه‌مان را از تایوان و از TSMC شروع کردیم؟ برای بنده و اکثریت ما جوانان آسیای مرکزی در این قصه حکمت‌های زیاد هستند. یکم درس در آن است که بعضاً اکثریت وقت آینده بین بودن در کار، دوراندیش بودن در کار و جسارت داشتن در کار که تا همون دوره صبر کرد. وقتی که TSMC کار خود را شروع میکنند، اون بازاری که موریشنگ برای اون بازار شده ایستاده بود، اون مزاج نداشت. شاید سالهای دراز انتظار میشدند و انتظار هم شدند، اما صبر کردند، اما جسارت داشتند که در همان مقصدشان قوی ایستند، ایستادگری کنند. همان جسارتی که در شروع کاری اکثریت کارهای کلان لازم است، همچون شرار، همچون اسکرای است که باید در افتتاح باشد. دوم درس این دستگیری کشور از دستگیری حکومت است. اگر حکومت تایوان TSMC را دستگیری نمیکرد، کمک نمیکرد، مبلغ گذاری نمیکرد، اگر لیکواتینگ چندین مراتب مداخله نمیکرد، TSMC نه پیدا میشد نه رونق میافت. اما شما دوستان امروز اینقدر دستگیری و اجازت از کشورمان داریم، از مردمی عزیزمون چقدر دعا میگیریم و این هر یک این خیلی مهم است. من مثال میارم نظام بانکی جمهوری تاجیکستان. یک چیزی که من بهتر پی بردم، در تاجیکستان اجازتنامه بانکی و دیگر خدمت اجازتنامه از 4 مرحله عبارت هستند. در مرحله از همه بالا اجازتنامه بانکی است. یک مرحله پایان اجازتنامه تشکیلات قرضی و امانتی خود، بعداً تشکیلات قرضی خود و فوند قرضی خود. 4 مرحله و هر یکی امکانیت‌ها و محدودیت‌های خود را دارند. در اکثریت کشورهای جهان اینطور نیست. شما اگر با میزاجان خدمت رسانی‌های اکثریت خدمت رسانی بانکی را رسانیدنی باشد، یک بار باید بانک شوید، یک بار مبلغ گذاری کلان کنید و چقدر روند و چقدر آدم داشته باشد، خیلی وزنین است. اما در تاجیکستان این مرحله ها رو قدم به قدم برآمدن ممکن است. ما از دوم قدم شروع کردیم، بعدم به سوم قدم و خداوند نصیب کرد نهایت به بانک تبدیل یافته. عیناً همین نظام بانکی تاجیکستان به ما کمک کرد که همین رو قدم به قدم کنیم، وگرنه ما احتمالاً هیچ وقت بانک شدن نمیتوانستیم. سوم درس دوستان این مهنت دوستی است. درسی آسان در همه جا میشنویم، اما من بنده در یگان قصه کشوری، کارخانه یا شخصی موفق ندیدم که به مهنت دوستی شده باشد. مهنت دوستی کافی نیست، لیکن به مهنت دوستی نمیشود. حرکت، مهنت، شب و روز در کار است. در یک هفته 8 روز بعضا در کار است. چهارم درس از این قصه در آن است که
تایوان کمبودی خیلی زیاد داشت. همین جزیره که میبینید تایوان است. 65% اون کوههای بلند است. در این جزیره زمین لرزه زیاد میشود. طوفان ها زیاد میشوند، باران زیاد میشود، آبخیزی زیاد میشود. یعنی مردمی تایوان همیشه باید آماده باشند. همیشه آنها باید یک چند قدم پیشکی فکر کنند، دقیق تر باشند، در کارشان زیادتر توجه کنند. عیناً از حساب همین کمبودی ها و عیناً همین کمبودی ها آنها رو بقوت‌تر کرد و سبب شد که آنها موفق گردند. بیاید یک نمونه دیگر میارم. کنیا، یک دهچه با نام ایتن در یک گوشه کنیا. این دهچه تقریبا در بلندی 2400 متر از سطح بحر است و شما میدونید که اکثریت بهترین ماراتونچیان جهان از همین یک دهچه میآیند. برای چی؟ برای چی یک دهچه خورد در کنیا اکثریت بهترین ماراتونچیان جهان را آماده میکند؟ برای که این ده کمبودی ها دارد. کمبودی یکم از سببی که در بلندی از اکسیژن در آنجا کم است. کمبودی دوم از سببی که اونقدر ترقی نکرده است، مکتب‌ها کمتر هستند و کودکان از خوردی به حساب میمونند تا 20 کیلومتر راه طی میکنند که هر روز مکتب رفته آیند. البته میدوند در جای اکسیژنی کم، بدنشون با اون موافق میشود، با اون عادت میکند، مشکلشون بقوتر میشود. وقتی که بعد به این پایان میفرن جایی که اکسیژن زیاد است، میگن السلام علیکم. بهترین ماراتونچیان جهان از یک دهه از کنیا میان از حساب همون کمبودی ها. در کمبودی ها حکمت ها یافتن لازم، راه افتاده نشدن لازم. امروز الف کاف است. بیاد از الف هم یک چند نمونه آورم. خوب، بیاد از تکنولوژی ها شروع میکنیم. وقتی ما کار در الف شروع کرده بودیم سال 2014، ما یک چیز رو اعتبار دیدیم که اکثریت بانک‌ها چی در تاجیکستان چی در خارج در تمام جهان، در اصل امروز من چون این رقم ها رو دیدم 95 تا 99% بانک‌های جهان تکنولوژی خود رو استفاده نمیبرند. آنها از شرکت‌های بزرگ نظام‌های و همون تکنولوژی بانکیشون رو میخرند. شرکت‌های به مانند اوراکل، تمنوس، اس ای پی و غیره. و وقتی ما کار شروع کردیم ما هم گفتیم خیر بکن ما نمیتونیم نوشته بیاد ما هم از دیگران تکنولوژی را گیریم. لیکن خدمترسانی ما بعضی نازکی دارند. مثال امانت‌های ما طبق تقسیماتی درآمد کار میکنند. و وقتی که ما این و در تمام جهان این اینترنت است و وقتی که ما این تکنولوژی آماده رو استفاده بردن شدیم کار نکرد، نشد. یک بار کردیم نشد، دو بار کردیم نشد، نیومد مجبور شدیم تکنولوژی خودمون رو نویسیم. از ضروریت، از همون کمبودی و این بهترین کمبودی بود دوستان، برای که این ما رو شرکت تکنولوژی کرد. امروز ما زیاده از 350 نفر بهترین برنامه‌ساز آسیای منطقه را داریم که تمام سیستم‌های بانکی رو در داخل الف خودمون نوشته ایم. یک نمونه میارم. گلچتای این ذهن سونی الف است که سال 2021 تولد شد و برای بها دادن خوف‌ها وقتی که ما مبلغ گذاری رو تصدیق میکنیم یا نه بها میداد استفاده بوده میشه. در اول در داخل الف نیز دو دیلاب ها بسیار بودن. لیکن روندی جو رفتن معین بود و همون دسته‌ای که گلچتای رو پیش میبرد همونو استفادهگری کردند و در بالش کار کردند، غذای نو میدادن، معلومات های نو میدادن تا او بهتر و بهتر شود. امروز دوستان گلچتای 90% تمام قرارهای ما را در ازبکستان خودش مستقلانه میدهد. امروز و هر چیز دیگر میدونید عادتاً چنین مدل های ذهن سونی برای بها دادن خوف از 65 تا 80% دقیق کاری دارند و این خوبی حساب میخورد. گلچته یا با نام شیرین‌تر گوله دقیق کاریش 82% است. دوم نمونه برنامه الف. وقتی که ما برنامه الف را اون وقت الف ما میگفتیم نو شروع کرده بودیم سالهای 2017 2018 بسیار در خاطر دارم چقدر مشکل بود دوستان. در اول یک شریک رو خطا انتخاب کرده بودیم،
بعداً وقتی کد رو خودمون نوشتیم یک چند باز هم خطاها بودند و آن رو از سر نو نوشتیم و همان حجم عملیات ها سوست آهسته آهسته زیاد میشد، مزاجان آهسته آهسته پیدا میشدند، بسیار آهسته میرفت. وقتی که من با مغازه می در اومدم برای یگان چیز خریداری کردم و میخواستم میپرسیدم از مغازه‌چی آیا شما الف رو قبول میکنید؟ گرچه میدونستم که احتمالاً باری اول درباره برنامه الف شنیده شده است، لیکن هر دفعه که میگفتن ما تنها پول نقد میگیریم زیق میشدم. لیکن سمت حرکت معلوم بود، ایستادگی و صبر لازم بود، برای که ما میدونستیم که اقتصادیات شفاف باید غلبه کند در اقتصادیات ناشفاف و باید آدمان با آسانی مبلغ روان کرده توانند، با آسانی از خونهشون نبرآمده چیزها رو پرداخت کرده توانند. و دسته الف همان ایستادگیشون رو، همان مهنتشون رو کم نکردند و آهسته آهسته در اول آهسته، بعداً یک خیلی با سرعت شماره میزاجان زیاد شد، شریکان نو پیدا شدند، پیوست شدند، حتی خدمت رسانی کمونالی پیوست شدند گرفتند و همین چیز همچون یک توده برف که از بالا میفرد کلانتر و کلانتر شد و نهایت ماه گذشته دوستان اینجا ما در ازبکستان هم وقتی بر اومدیم، در ازبکستان هم باز شریکا پیدا شدند و نهایت ماه گذشته ما یک از 2 میلیارد دلار در یک ماه عملیات گذراندیم. خدا را شکر. میدونید از همه شیرینش چی است؟ امروز وقتی من با مغازه میرم و تلفن گرفتن نه پرداخت کردن میشم، پرسیدنی میشم که الف قبول نمیکنه، مغازه‌چی به من میگه شما با الف پرداخت میکنید؟ یاد خرسام میشم واقعا. یک نمونه دیگری از الف در پاکستان. ما از سال 2021 حرکت کرده ایستیم که الف رو در پاکستان کشیم. اونجا 240 میلیون اهالی دارد و سطح همون خدمت رسانی بانکی حالا نه در همون ابتدای کار هستند. حالا اکثریت مردم به خدمت رسانی بانکی دسترسی ندارند. سمت حرکت معلوم است. در اول اجازهنامه بانکی گرفتنی خواستیم اما افسوس نصیبمون نگشت، راه افتادن نشدیم، کارمون رو دوام دادیم. سال 2021 بود دوستان، که من 5 سال میشد. سالها رفته ایستادن، ماها رفته ایستادن، ما خدمت رسانی‌های گوناگون سنجیده ایستادیم، کار نکرده ایستاده است. 20000 30000 عملیات در یک ماه میگذرد، لیکن هیچ نیکی از همون زیاد شود. ماها میروند، سالها میروند. شریکان محلی گفتن که آخه یک چند کس آمد کرد نشد رفتن، شما هم نمیتونید. حتی شریکان داخلی ما الله که گفته ایستاده بودن که بچو کی بس میکنید، بیاید کارخانه رو محکم کنیم. اما دسته الف در پاکستان ایستادگی کردند. کجا رفتنمون معلوم بود، درد معلوم بود و باز یک چند چیز دیگر رو سنجیدن. یکی از آنها با شریکان زیادتر کار کردن، در مغازهای شریکان زیادتر وقت گذاردن و فهمیدن که مشکلات در چی کمک کرده میتونیم و نهایت کلید همان رونق یابی پیدا شد و نهایت همان عملیات ها هر ماه مراتبه به مراتبه زیاد میشدن و دوستان ماه گذشته ما 700,000 دلار عملیات گذراندیم در پاکستان و اما همان رشد سرعت همان زیادشوی آنقدر عجیب است که در یک سال اگر همین ادامه یابد از الف در ازبکستان و تاجیکستان هم گذشته میتواند. این از دسته ما در الفمون در پاکستان، یک چند نفر از تاجیکستان و ازبکستان هم در آنجا رفته کمک کرده ایستادند. و یک نمونه دیگر عیان تصور کنید، خب جوانان از آسیای مرکزی میخواهند در بریتانیا کبیر بانکی رقمی کشوند تا که با بازاری محلی رقابت کنند. برای بعضی ها میتواند سبب خنده شود، اما برای ما این منبع الهام است. این به ما نیرو میدهد بگذار ما را جدی قبول نکنند. اینا همین چیز به ما کمک کرد که همگی در 4 ماه همگی با 3 نفر ما توانستیم اولین مزاج خودمون رو خدمت رسانی کنیم که عادتا این چیز ماهای دراز بعضا سالها طلب میکند و البته همون چیزی که ما تا امروز آموخته بودیم. و در اول شماره مزاجان آهسته آهسته زیاد میشد اما خدمت رسانی ما سطح بلند داشت، همه چیز تکنولوژی است و بود و این تنها در ثانیه ها و دقیقه مزاجان جواب خود را میگرفتند، با یکدیگر نقل کردن را شروع کردند و آهسته آهسته شماره نفرانی که به ما برای خریداری کردن ما با مبلغ گذاری ماشین شروع کردیم، نفرانی که برای این مراجعت کردن رو شروع کردن در ماه گذشته تا 20,000 نفر رسید در یک ماه در بریتانیا کبیر. و امروز در کوچه های لندن
рамзҳои аянро аллакай бисёр дидан мумкин. Ҳамон this Ramadan have a date with your new car. Date ҳам вай аст, хурмо аст, ҳам свидание. This Ramadan have a date with your car. бисёр дастаи вай ҳам дорем. ва то имрӯз дӯстон мо тақрибан $30 million маблағ ҷалб кардем. ва барои ҷалби ин маблағ хеле мушкил буд дар аввал. хато накунам шояд қариб 100 маблағгузори самти ин маблағи қарзӣ буд. ба 100 маблағгузор муроҷиат кардем шояд. ва танҳо яке аз онҳо розӣ шуд. аммо якчанд моҳи гузашта маблағгузорон худашон ба мо тамос гирифта истодаанд ва ҳар яке аз якдигар шартҳои беҳтар ба мо пешниҳод карда истодааст. ва ниҳоят дӯстон, ва шумо аввалин шуда оид ба ин мешунавед, ҳоло ҷанбас нашудааст. ниҳоят дӯстон, дирӯз яке аз маблағгузорон $100 million маблағ барои аян таздиқ кард. дӯстон, ҳоло ҷанбас нашудааст, мумкин 1-2 моҳ мегирад ки ҳамаи ин корҳои ҳуқуқиашро анҷом диҳем. дуои шумо лозим аст. аммо агар ин ҳам ҷанбас шавад, худо хоҳад. кори аз ҳама муҳим тасдиқи биям ҳамун роҳбарияту ҳамун investor committee меган IC ҳамун дирӯз гузашт. шукри худо. лекин ҳамин меҳнат, ҳамин ҳаракатҳо, ҳамин кор барои чӣ дар кор аст? барои чӣ? барои чӣ шабу рӯз меҳнат кунем? барои пулу мол, барои бойгарӣ, барои шӯҳратмандӣ, барое ки 300 сол пас дар бораи мо китобҳо нависанд? барои чӣ? биёед барои ҷавоб ба ин савол ба фарҳангу арзишҳои ниёгонамон бармегардем. 700 сол пеш дар як оилаи сарватманде як писарча таваллуд мешавад. Мирсаид Али Ҳамадонӣ. воқеан оилаи сарватманд аст ва Мирсаид Али Ҳамадонӣ метавонад як зиндагии хеле бароҳата дошта бошад. аммо аз хурдии ӯ майл ба дигар самт дорад. ӯ ҷавониаш 13 соли ҷавониашро дар китобхонаҳо, дар омӯзиш, дар ҷустуҷӯи илму маърифат сарф мекунад. баъдан вақте боз калонтар мешавад, 6 сол дӯстон ӯ дар хилват аст. 6 сол дар хилват, бе суҳбат бо касе, бо тафаккур ва ибодат. ва боз солҳои дароз ӯ дар сафар аст, дар роҳ аст, ӯ дар машаққат аст, ӯ дар ҷустуҷӯи илму маърифат аст. ниҳоят ба дастчанде ӯ ба хатлон меояд. кӯлобро мебинад. хонаи худаш ӯро мебинад. ӯро ҳамчун хонаи худ қабул мекунад. фарзанддор мешавад. аммо дар ҳаёташ чизе нарасида истодааст. дилаш бо парвардигор аст, аммо дастонаш бояд зиндагиро барои дигарон беҳтар кунанд. дар мардуми мо аз қадим як гуфтани хеле аҷоибе аст. дил ба ёру даст ба кор. гарчанде диламон ба ёр аст, бо парвардигор аст, барои ба ёр наздик шудан дастамон бояд дар беҳтар кардани зиндагии мардум бошад. дастамон бояд дар зиндагии мардумро беҳтар кардан бошад, то мо ба ёр наздиктар шуда тавонем. ва то вақте ки дастамон дар беҳтар кардани зиндагии мардум аст, дастамон дар кор аст, дар касб аст, дар ҳунармандӣ аст, дар меҳнат аст, ҳамаи инро бо мақсади бойгарӣ не, бо мақсади шӯҳратмандӣ не, балки бо мақсади наздиктар шудан ба ёр мекунем. ҳамин аст мазмуни ҳамин гуфтани аҷоиби мардуми мо. ва Ҳамадонӣ он давра оид ба Кашмир мешунавад ва ҳатто сафар ҳам мекунад. Кашмир якчанд даҳсола пеш як зарбаи вазнине дошт. якчанд даҳсола пеш як лашкари муғул омада Кашмирро ба хок яксон мекунад, ҳамаро месӯзонад, 50,000 нафарро гирифта ба ғуломӣ мефурӯшад, тамоми бойгариро гирифта меравад ва тӯли ҳамин даҳсолаҳо ба як мушкилӣ Кашмир ба пои худаш истода истодааст. ҳамин даврае аст ки Мирсаид Али Ҳамадонӣ Кашмирро мебинад. ва баъд аз якчанд сол шоҳи Кашмир
میرسید علی حمدانی رو به کشمیر دعوت میکنند و این سفر میرسید علی حمدانی همراهش صدها شاگردی خودش رو میبرند و این شاگردان عادی نیستند. اینا هنرمندن، نقاشان، نساجان، چوب تراشان، بافندهان. اینا هنرمندانی کسبانی گوناگون هستند. میرسید علی حمدانی یک چیز رو اهمیت میدهد. او اهمیت میدهد که چون کشمیر جای خنک است، بوزهای آنجا پشم خیلی نرم دارند، اما از این پشم رسپان رشته آماده کردن وزنین است، میکند. باید و این تکنولوژی رو حالا کشمیری نمیدونستن، اما هنرمندانی که با میرسید علی حمدانی بودند میدونستن اگر با یک آمیخته اون رشته رو همراه میکردید، پس اون رشته خیلی بقوتر میشد، از اون متای خوب آماده کرده میشد. و همین رو و یک چند چیز دیگر رو چون میرسید علی حمدانی و دسته آنها و کشمیریان نشان میدهند، همین متا یک متای عجیب است، خیلی مشهور می شود، اول در منطقه بعدا در تمام جهان، و این متا تا امروز خیلی مشهور است. ما و شما این متا رو کشمیر میگیم که سرچشمهش همان کشمیر است، همین نامش هم از همان کشمیر است. خلاصه آن چیزی که میرسید علی حمدانی و همان قریب 700 نفر برای کشمیر میکنن، با بهتر کردن سطح زندگی، با کمک کردن و چون در آنجا صاحبکاران پیدا میشوند، چون صادرات زیاد میشود، چون آدمان سطح زندگیشون بهتر میشود، حتی تا امروز دوستان کشمیر از همین ساحه ها در یک سال تقریبا از 50 تا 100 میلیون دلار درآمد میگیرد تا حاضر. من اول که زیاده 650 سال پس تصور میکنید. پس برای چی مهنت کنیم؟ برای چی اینها میرسید علی حمدانی و دیگران مهنت میکردند؟ برای که دلشان با یار بود، اما میدونستند که برای به یار نزدیک شدن دستشان باید در کار باشد، باید زندگی دیگران رو بهتر کنند و در برابر آنها میدونستند که بهترین ما و شما آنهایی هستند که به مردم بیشتر نفرسان باشند. خوب، از این قصه چی خلاصه میکنیم دوستان؟ امروز در مرکز اقتصادیات جهانی ساحه مالیوی است و این ساحه مالیوی کمبودی های زیاد دارد و ما و شما باید تلاش کنیم که این کمبودی ها رو برطرف کنیم، این ساحه رو ساده تر کنیم، آسانتر کنیم، دسترستر کنیم، با ارزش های خودمون مطابق تر کنیم، ارزش هایی که در اساس شفافیت، در اساس عدالت، در اساس تجارت کار میکنن، همون تجارتی که طولی چندین عصرها مرکزی رشد اقتصادی منطقه ما بود و این رو دوستان ما در یک جایگی تنها در متحدی کرده میتوانیم. دوستان میرسید علی حمدانی توانست از یک چیزی که هیچ ارزش نداشت یک متاعی را و مردم نشان دهد که تا امروز و میلیون ها نفر فایده آورده است. TSMC توانست از یک ماده کرمنی که در ترکیب کوم، در ترکیب یکی از ارزان‌ترین چیزها از کرمنی گرفته، یکی از قیمت‌ترین تکنولوژی ها را طریق مهنت و حرکت آماده کردند که امروز زندگی را برای میلیاردها نفر بهتر کرده ایستاده است. لیک واتینگ در همان خانه‌ای که 30 سالی آخرین عمرش زندگانی میکرد از دنیا گذشت. میرسید علی حمدانی در یک از آخران سفرهایش از کشمیر، در آخران سفرش از کشمیر در مرز بین پاکستان و افغانستان امروزه از دنیا میگذرد و شاگردانش وصیت میکرد که مرا در پولاب به خاک سپارید و شاگردانش او را صدها کیلومتر توری همون از عقبه ها و کوه های بلند هندوکش گذرانده به کولاب آورده کولاب به خاک میسپارند. دوستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد 90 سال پیش در هزارها کیلومتر دوری از وطن جان خود را برای آن چیز فدا کردند که ما و شما امروز از آن چقدر بهره گرفته ایستاده ایم. هر یکی آنها زندگی خود را برای بهتر کردن زندگی دیگران بخشیدند
و تا امروز قهرمان‌های ملت ما شب و روز مهنت کرده ایستادند که زندگی دیگران بهتر شود. دوستان، آخر اگر زندگی مقصدهای عالی داشته باشد که برای او آدم تواند جان خود را فدا کند، پس آن زندگی شایسته زندگی کردن است. If you have something in your life worth dying for, your life is worth living. دوستان، وقتی که ما به گرد و اطراف نگاه میکنیم، کمبودی‌ها و نیو و امکانیت‌های بهتر کردن زندگی مردم رو میبینیم. وقتی که ما در هر یک کمبودی حکمت میجویم، وقتی که دوستان ما روبرو میشیم با ناباوری، از آن نیرو میگیریم، الهام میگیریم. وقتی که ما دوستان بعد از هر یک افتیدن باز به پای خود میخیزیم و راهمان را ادامه میدیم، وقتی ما برای مزاجانمان کارهای غیر عادی میکنیم، وقتی ما آنها را با مهر سرشته میکنیم، وقتی ما شب و روز مهنت میکنیم و با مشکلترین مرکبترین مسئله های تکنولوژی و جهانی میدان میخوانیم، وقتی ما و شما جوانان آسیای مرکزی میگوییم که ما میتوانیم جهان را بهتر کنیم، وقتی ما با بزرگترین کارخانه های جهانی میدان میخوانیم و همه این کارها را ما دوستان نه از برای بایگری، نه از برای شهرتمندی، بلکه برای بهتر کردن زندگی دیگران میکنیم. پس دوستان، دستمان در کار است اما دلمان با یار است. ما و شما نهالش نانده ایستادیم، آب داده ایستادیم که این نهال خدا خواهد 100 ساله ها عمر میبیند. بگذار ما را 100 ساله ها پس فراموش کنند، از خاطر برارند، اما مطمئنم خدا خواهد این درخت باز چندین نسل‌های آینده را میوه میدهد، سایه میدهد، فایده میآورد. خدا خواهد. شکر. آینده کشور از عملهای خرد هر روزه آغاز می شود. از نفرانی که امروز می آموزند، می سنجند، خطا می کنند و باز جرأت می کنند و به پیش می روند. امروز تاجیکستان این جوانانی هستند که دانش را انتخاب می کنند، تکنولوژی ها را می آموزند، لایحه ها می سازند. در همین جا در کشور خود با آرزوها و مهارت ها، معارف، زبان ها، مهندسی، تکنولوژی ها، ذهن صنعی، طب، صاحب کاری، زیرا کشور قوی با دانش و عمل ساخته می شود. با جوانان قوی اراده که پایگاه و امید وطن هستند. جوانان من به شما مراجعت میکنم. این وطن شماست، این سرزمین آزادی از شماست. سرجم شوید، خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، آینده وطن خود را شاهدی کنید. ما با اقیانوس راه نداریم، شاید سرزمینمان از نفت سرشار نباشد، اما ما گنجی بزرگتر داریم. ما وارثان عالمان، متفکران و نابغه هاییم. قوه حقیقی ما نه در قعر زمین بلکه در قدرت ذهن است. ما می توانیم دانش و استعداد خود را به جهان معرفی کنیم، زیرا ثروتی که با دانش است همیشه رشد می یابد. ما می توانیم ریشه های خود را حفظ کنیم و همزمان با زبان تکنولوژی ها حرف زنیم، عنعنه ها را احترام کنیم و راه های نو بسازیم. ما می توانیم از تجربه جهان بیاموزیم و نام کشورمان را در عرصه بین المللی بلند برداریم. هر مهارت یک سهم است، هر لایحه یک قدم است. هر جوانی که می آموزد و غیرت می کند تاجیکستان را قوی تر می سازد. آینده تاجیکستان در جای دور نیست، آن الکی در دست ماست.
در دانش ما، در غایه‌های ما، در جسارت ما برای ایجاد کردن. آموختن یعنی کشور را به پیش بردن. تاجیکستان آینده را با هم می‌سازیم.